Sõpõrti yang kitta tahu, harisenin adala hari yang paling tidak tisuka ei ole sõbakian põlatsar tandruga põkõrtsa. Karõna pada hari ittu, adala hari yang imana kitta akan mõmulai rutinitas kitta ti aval mingu yang paru. Sõbakian põlatsar takut akan adan ja upatsara põndera, tšadit ja harus mõmastikkan apakah ateriput yang tia pakai suda lõnkap apapõlum. Kalau tidak, kalian tahu sendiri kan ja? Hehehe. Pagi põkõrtsa tõrutama põkõrtsa kantoran akan takut adan ja kõmatsetan yang tisebabkan salah sattun ja oleh kõpõrankatan anak sekolah itu sendiri. Tšadi, tõrpaksa harus põrankat pagi. Tappi, mau pakaimanapun, harisenin tetap akan kitta tšalani. Mau tidak mau, suka tidak suka, kitta harus mõntsalankannya. Selalu ambil hikmahnya apapun yang kitta lakukan pada hari itu. Semoga pada harisenin esok, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dari minggu lalu. Dan tetap kita tjalani sampai menuju weekend. Terakhir dari saya, selamat hari Senin.